Nakikunan ton tira to nikasko kinaruya para anak kunan pun korowa kawaya me tima to oputa kin makuri nanganga to ke o to wana takawa te makuru ya payang irang israng kai ta wana peri ga utai kai ta wa ana kausira kai po ya po san ye na kangati te makuri ya san koroya ke ya karo kona pa ya sana pa ndo kona week plan ina no peira ari kota arun na kamakuri jab makuru ayo ni degere ke temar ya sangania ibugin kata meruan kawai ma ya taya par pun temakuri ya e karawa ke kata meruan kai ya mangapun buaka na kun taya ta pongira kai mai ma naru nari takinna dokon pai kai ai taku pa ya kabibet yang kan temakuri ai nang mangapun kuran kata merua nang kurang kan na makinak hiro ya rapotan na me takanami na ibuk digi jab makuro ay payang parang na makinangkan harun tamaruan oroy kawaya to speak ira pa dito sadi ira pa pun de permo Kurabat sadi ngayapin pa ni bukan sirakan senangin awangan nyo kon arsila karimi na yon to tapi apandam sisira kena pati sati ya kornek mebe ya ane nampan tinibu yan tiwan ro Pedro atempor no kon bigde sati ya kornek Prospero nikia kana usik kita ya nako tain katian ano wabu ai ko ngok temale peyu pa na mora temakuri no no kan nora pa bukin terang kai skoi waki temakuri ayo rap kurabat sati ang kanya nakakakiam sira kayo iron de minita bukin de rong itu men amamanang ati honorable Alexander Tiapo anak ko de minita Kalau speaker, aku ring jakin apa? Esa saya nak di Pururoi, nanti kampan hari nak karon anak wabah yang burin nanti jakin na pa esa nuak demuan cetiri anda kerja kayu, ewa kayu di metuan November aku tangau pinau, iki arok yai kain kampan ayo yang nanti yang karo ayah kata oh ya kami tuai. Ingkiran mo kuni narun kabuangan tamin to wap. Kabupay karayan pain mo kuni. Oy pun to mo kuni. An kadidi enawaki. Mo tangaw pinilaw. Kurang sabay. kuraba di minita ates bukan nam siragi temontai te sati miya era pa teminita na kaya ka ikan po ka usaki kona anteng de minita pa ningai to antiriri ku o ang awa mena mewa tena makai na la to na wa kilo yeti takati te yo ya ka ngaron ti katile kaya na tan makuri tayo minita Kalau speaker era wa bukan sirek ako sebenarnya itu saya undang dari dalam kebaruan tak kira-kira temuan kaya kan dari yang aku sedai harun de awak makura kira-kira tak kira-kira kaya aku ni jangan apa ada yang kesat yang nonton kerok ya kalau kan intinya ani nus atau tu ni apabila sedai orang ni sedai na yang nak terang di desain dari ke dia nak kerok tamnya sedai ay nang waktu bupai ay tahu ya akhirnya November ini waktu ini bukan sedai anti jangan sedai sadirik bukan nam siragi takawuan dai era pa teminita ngai bulu ngo ya kata itu amina si mga aplikata o tau ti teminita November ningai to tiri kan ngai te ngano mai sia usia ka di kan to antena makai na na wa ke itera te makuli bare kanga ayah saya kanya ramah orang bahkan saya roy ni ngaiti saya roy ni nawak itu temak terap minita Kalau sedai, aku sedai di hari kantor, zaman ni nak orang sedai, pun
ito nga po natin sa tiba po ng kangay papa karon karon na sa dahil sa kami ito ba sa di ngani katyan tayo sa dahil met serius ni pan kami sa dahil tiyak na ka sa dahil ay kataw-taw ina tawroy punyong tiligan ako sa dahil ina karon tiligan ako sa dahil tuwan na dahil ikay taw gip sa dahil ako na timindar mi mau pa are takataw mo niya yung malamig man the World Bank or the ADBs dahil ang ayar itira iyaron di takataw po yun ari katyak sa dahil iteraan din kaya yung sino ko di takataw po ari yung yay na ka na sa dahil ang ayari mga itin ng konsisyon na karok ngayon titili itong tira sa dahil iyon tira mo itong tira sa dahil ano rin katakin kagyon na nakataw po tira the World Bank with the DBS sa dahil iteraan niya ko rin karakak yung narik nas karabahan takampanari ti arme Australia na ngayon irikin takampanayo pa kukurin na kontira ti na konsisyon na yun mo rin kakir na na anak atau busa dahil ngayon kanya iteraan niya yasan sa inak ito puro roy ang wakaron mo rin sa dahil anak-anak nga pas sinakikik dun sa dahil ina po nung wakin na yun tiniga po sa dahil tatakit as kanina nga sa dahil panilin wakiyay tiniga po sa dahil yon takarira kayo sa dahil ari ito kotsi parang takarira kiniwa sa South Island ari dan yon transport infrastructure sa dahil Ti sa diri po ang namsirak am kapenin po ang namsirak. Era pa nakaya ka dito minta era pa pa eri kiroi pa nana pa ti takataw-taw pa tiri kya po to ay sa iyo sina koroi tira tayo na rin ilawa kaya tamakul ato nana uling te minita kana tayo uling ako yay na ba ti nana po ta kinamakul ya ti KPA ke te kilibas po ta ora ti ari asan ko na pa yang koroi katarataran ti takawa ta po dibik ikan ngora pa war yay na ba ang katira ay tami yon apa kan ay mo sila kanta putibig ba ay kaya na beto wabong pa rin ako roya kanta putibig ang tapuan ke tira nga te plan yon na yun ito pa nga taran niya kokor matakarikira kaya ari mo ang tabi ka ba desira kime ayo paligiri ka na metara to wab pati katyan na bati tapos to wab wari na kaya piso narami na nakariya kaya te KPA kaya kilipas po na to oras siya yuringan detayarin kaya akay apa yang negara ya akion rap Minita. Pero sa dahil ako ay sana nung ko di kampana di KBA yan na yang sa dahil ako ay tayo karikaw din sa di sa sinong ko ng area kayo kumare sa dahil ako wari di ayos pa kung administration sa dahil itabin kami sa bayan di tayo ako ay kampana sa dahil na ako ikaw kyan ka ngayon tayo sana nung ko yan sa nung milo kung kampana yan patari yung ay pinabiyag sa dahil may yakasukanin sa di basta sa karawon mga tararon dira ano akti KPA na rin yung marinit na sinilbukan na siya kaya sa dahil irap. Kuraba di minita. Andi pun tan bukan di silakan sana on kan ada silakan ini na yon rota beba ay nang panat ini bema tuwan. Ayun kan na tapak meron di sati teman na karin yung mentarwat ini na. Tangan pol apil maka tangan ano ko sati. Kurabati speaker. Amban na wag speaker ay punta pa namon kami rin riya kay no mbokuri tarote inay na noy. No mo na mawdi. Speaker yung kurit na pakaw siraki namba na tinim na to waran to orbe. Kangay ta kan matematin yon tarawa. Ya pun dikari kate mo yang kapua ka kun te botan no mata. Tour bay na kun kanuan tinandais apa ya kaya meo mentis. E kono ate mita ada tapi na yo kapara-para patira roy te kanganga. Tira ang kay ni pere ibukin ki perakin te kanga ayo kurapa speaker Kurapa santi ang kanya nakakam sila kayo nakakam mayroon ti minita ibukin ti magurian karikiraki kati mentukan kurang ti honorable ti kewa teras ayangan ko ti minita Kurapa the speaker korene mana ikakana sila seti yakalnya ka yamon na metakan kami urin ako yung Presidents kaukuman milita tanti ini kapan kan kibas yarani makai no makura tamana akai no tamana makura di mise ini kami urin kami temaruan ting apung ngai kan narawya kami napa ni meuri oh yung kan no kaya ano po speaker at metin de pawa yon tarawa ibu puto yon uruakin uwan sanrai de biu
wage upo taki ni mo din data ki ma piupi ni barong to kunta yen spare parts ibugin sanrai ta ko wa dona ki me parangan akani man wo ta yen sanrai ta ka tangok ni bo ka kan te pawa na kondaron kurapa speaker kurapa minita ang kaniyangan ti sati andam sila ti sikat amon bukan nam sikat Kurapa ti speaker. Ti kurapa rik ti minita nam kaya kan kaparaparan ta kangas kas pu mga ti biubi. Nana pero nga in kakiyo na nun ta kangayo. Pukan ti sila king kan ti speaker. Tayo ko na ti minita rin kaparapara patuan ni ngay. Kasi sa tayo pa nang ilo ko ti spare parts. Sa tayo pa itina sa naray ti kananay mga kapungan haki. Tayo ko ni ngay ti tayo sinakunan kanta ni ngay pa ino kinaro na ana service ti biubi. Kurapa ti speaker. minita kurapa speaker ara pergi ti sati akani nek me tarawati ne no ako sila makina na pakan tarawati ne no kay school peren me kayon tarawati ne no me peso ako ka kan na nari kapara di biubi esan katayan satan katayan mo ni kiperayo o ministry met biubi ni katayan kare kita na sana tay ka ngana temporary ka benak yon turento sana tay kay na aro ko kay di tuwap ko na di tuwi kay na aro ko wati sana tay tane anak ko nan buka mo biubin katawa na mind ko na sana tay kay yung kapuak iya ka ana pun tawat tay man yan day yan aro ko ito baka nakamasan down na ko beso yiti tapone ane kay sa kagikangay mayon di mendoy ana na ko nang takay kay container ka nga amin na na sana tay kay ada aro ko na pen plug in di mga tume metakrit ang kay na ko nang mga buki na mo na ko nan ano na kaya man this spare part ni peto kan kay bugay ari bugin to wana sana tay na uro kay na ko na pen na mga kamewa kaya ako kan tekan nga patoy non to wo to wiki man kay kanaro na pa ano ko ibe pa o isa ini mayo kan nga no kidaro na mo ati pawan ti tay ko pa ti speaker ti sati bukan nam sila kita kawante Kurapa ti speaker. Ako lang dapat iti minita nam kaya ka. Naroon ti tiraray kiberakin ti tirayo. Bukan nga ti sila kita sinuri apa PUB pun uwa ka nga oin tapi na ayan ang kakawagin akong tuputan namin taste tiran sinuri na ba sungun na katanong at PUB pa irikinaki anang kastamas tuputan namin tayo kayo na no save sa ikay subot na makin na nabi yung antara at inay na no pa save sa ikaw uway kay pun nang kura-kura rutagin tuputan namin tayo bukan din sila ganda te speaker kung natin minita tapi na ayo ibubugin oras yay na kanaro na pa yan ang roy ton inaya yan nakatara-tara tau teka yon to te reform no kon te biubi dragi ni tera ka uwagay pa pun ka ngangay ka okyuk dragi kaya ka ngaya yon kan desa ki kuran dam dera ri yon kan mo yung roy to bota no mat kay tarawa pun te tepen topa tepen maguri te ka ngangay ka buyay e pun tara ngangana be kiribes apa ni sabusia te milita kana en kunan no radiay na te bukan te sirgay kurang te speaker minita kurapa ti speaker ara pergi ti sati akani nek me tarawati ne no ako yira ra tara papak tararo ngutan ti biubi ma sibangana ibugin ti boton namet naranya ko wag ba ko ta ko nang daw tawutan anaranya ka matay ti tawte ka na men daw puta kini makuri ano men tawte ka ma ara development partners kertani bubuk may sila pa nga ana rawake swaki na kay bugin karokon ana service ti biubi ka wo rin ti boton namet naron to wana tis atau wana ti tiran tante tete nakatruaw tete mo yon tis para kun ngayo ina na ana sila kisati ta ka ko sina tarati year long term plan ibugin ti tis naron na kamatay yo yengay ti solar plant ni karaw ani waking kay tumay kangay pundigin ti yan lay ana ta kanta ani ani kan ta kanta ni pa na kunan nangani de tis ya moisment ti krokoran tay me nagi kunan san ni karoko wo tenga wobi me ono dan kan di yon di takari kira kira di strip South Tarawa renewable energy program okay wan kan dina say no tanga umaro enangari de tisa mais ti kora na enakon de mais ani mewa ti megawatts okay nang lipuran masak siyan yene para the project kan mga wakin pa mina ti strip 2 ayo strip 1 na wakin kay kan de mga ti strip 2 ani na wakin de mga kawin kita na solar panel itadi yon peso ani kon de nangari de ki
maisin te isi akora korarik ada to ino nende tayan to dapen te puindi kita to wote ngati ni pui kita taya kan no sinang kurang kan to ino pupurarik ya sinang kamani namen to kora kora mentai no kon me yon te fosi u fiu okay te pa te diso ane kan ngar katara ora makuri kai mara ada te matnes nang kai to wa kora ye bubu kino kon nei yon te tiran naranda kamatay na buka na beti buka na wagin na betaw teka wagin na ma tan na buka ana tinan tisel plant na unika tari kan na aron pa wak atay na tupa na beti kangang are mo na iti sa tire ispuni pa rin na makin na aron kay nanon tiran yon taro ati na may piso krapa di speak Koraba sati ada angan ko ti kapanan kaya kan ti sirak ti timilan korne. krapa di speak ata ko beti kapan na ya yari tara beti katikiro ino ko yakan nakasta mas ti biubi yon taro ati na may piso ay yabubusin na beti tatawa na kinano nakon ti payar king kay yari kandarin ko pas nakunan do payay na nung tepi ko ati wiki man kayo krapa di speak ako nila Koraba ti minit sa nakon kanera sila kari mina yon ti andi amyo to pe pangkai ya sila kana nang badini pu men mau o yuar ni te baka me ron ti sati te men ya kan ni ke mai tapor the honorable Costa ke kokoria yang anu de sati Korba speaker to mana wa ka resi panan ka maure ka san te baka kriya ron sate ka karinek meron ting nga po ngayon, ako yung speaker ako rin ada presistensya ka rin kita kumen presistens militan ka pa na ikakarinya kita antayin ka pa niya ay mo nga iray kayo ni ka pa tiritan ta kaitar yarita yung makain na pa wata buwaran mauring kami ta meron nga po ngay wanante may wata meron nga kung na pa rin maur ay kura yung tabi ka ausyak ya nampana tinabi mo na may oyon ti ota pa ka ngay tayo ka na kan busia temenita karinya kaya tapi na kana ako nan nora diain mga wakinan kiritan te makuriyon kasan ta kaway yon na pa wata buwan koraba speak koraba sati ang kanne nakaka amsiragyan nakakakiron de minita bukin tiyon rainor arawak at yon bol mikarite temer yang anu ti temerita ko to me wergi at speakan da meron tinga bo ngayon mon point do wikeyo oyo ka kan na select sati temen na karineki may tapweran honorable speaker etaura yo bota kin maguri dinano wakin andigi retan karawan te kawai itapweran ndokon ba in maguri ay kapo are akataw tawagi pa anaroko inanun tiriki anaroko yo wapi menmau korapa speaker korapa di minita ti pokan nam sirak ti sati arnek korapa speaker ay bunti kahit aulig na kon araminita karinyak mente oronon raina nanakaya ka tawte kariasan nangan tayo yo ibukin kay nanon ti tabuaran di kiyon Pas kapawai tayo pun sa karon ti makiti takaway yung tabueran na mga tayo bukin mangkay na rawakin tayo Navy missionaries kita nang titayari aming kokot na ko Christmas tayo yun naroon nariyasan mga bubusin nabusisira ka nabubusin ti minita karinak na ibukin na raw ng raina ang kanayaya na time frame ke kailan na yawagi bukin na yung makuri bukin karoon kawain na pawa tabueran to kanayayaan pa na roon nga ipay na makurit na makainara inanong tirili kaya po ang nga na mga kunan ma-applies na Navy missionaries ay kayo nakatabueran bukin karoon ta kaway yabubusit minita ka na po niya
to tay tena makai na kunan nang aniran tay ako te minute para Minita. quite come away met quite come away di speaker era pa bukan de cost miran seti me da bueran now to nageta tuta na remon manevia que simon garo ta kawai ta bueran or pa ni moguri garo ni tera na to wana sinampun dia in kamay na konti tera na tar to wana kanga ke yung na bana ko ki pa ni moguri ti tayari na ta kakai sakakai rongo na dinanun ti job sa tao te ko kunia ke bata kapin ke ya to kai misin na ke pa nang ima kapake amona na konti tera to wana ektar metiai la ti abus na ko ta kapin busina ko na ko ni kiri pa ni moguri ko ki na ko Christmas ayari yang ni stero no pa yona pero no I paura na ke ria kain ta bueran aranga kain pietania pa to ko ba ke venia ke ki ro ko ti misini on abe ya ke set ko ro ko inare yari sina kaisa ka dino no ko ta bueran ana pusu pa ni moguri ki me yan na kun ta kapin busin teira gawere ke pa ni moguri yari pon pon ko na na ko Christmas na na gro me set ya ka dinek Sebentar itu antara ya ka kakao ke kata buat ni mati lain. Sina kali kita kin kita meru amun kita meru. Atau na kan ada pun tak orang kau ena. Sina pun orang kau mesti tak buat. Esana pun tapi kian na pen orang seti ada orang tu amatan. Eneng nene na banan antang ira orang di kita kau ya onda buat. Ya ina korok. Astara yang kai ba tarana tu antiri ke abu. Nantiri ke abu wasina wakion korawan tak kau ya onda buat. Are pun tekanganga eri ni metena nona beria kan jono naina pasi tenu aro kon tekai buke ka bubura to kontene yon Christmas April August December ayar kona gron stara indiri kan ro kana ro ko pain mo kuri yon Christmas sakarai na beno kota bueran ibugin karawai ane ka Canada speak korang Sati, bukan nam sirak takawan tayo. korabate honorable speaker rapari kiti te manita karinek bukin na oron dai na bukin te anak kami atata yon tera yon to kokakin pain makuri mai tabueran ko Christmas te kami atata kan ngapong rakay na buat tabueran no ay rari ataroy bukin kokan pain makuri na ko Christmas tapon bukan di kiti siraki sa pere naron na rin itapikin naman bukan di kiti siraki ari ka na ko kaya ikan na tayo roy pa to tinamakay na ra inaro ko roy tinan every missionary sa kaya kaya na kunan ipo bugi-bugi ni karawan takaway to ati ningayan na kunan ra to nakataw-taw ti minita karinek marataan makuri pa ningayan na kunan roy numakiyay karawan kaya kasan takaway yon na pewa tabuan. Kora ba di speaker na pati 10 minutes. Minita. Kaya tawag speaker o yuri bukan takam natata na konsepti ya kan danangak karon tabuan pa yung mga roy ka tabuan ti tuwan. Ena uwa pega na idoro yi konsepti ya kan nek. Tuwan na karuan pa inumakuri Christmas ay mina ay magarokoy ay tapueran. Sinatara yung mga nane atau roy pa yung makuri ari ya kana ko puno na bangkay de meruru ay may mayra atau roy pa yung makuri pa. Nanangkan ne kana narokoy Christmas asa tauran na bangkan ne mo palais na ko tapueran. Takauwangan de satia ko dinek sina mga tarangkan ne takatauman ne. Para sa kunan makuri na ko tapueran kana soy tauroy takatauman ne. Yete kan tarangkan pa sina mga songa tinebo Sasan soanga tenu para buni temani bukin karon ta kawai intiri di kayo me aya kiri kitaina bukin na kenta pain maguri ka tauroina ya nga sa mga busiat ne bongan ne pa kaneru temani an me rona mente finance na kon ndoko non painteri nix angan sa kono na pen wag na te maguri etabe ayari yang anu ko setia ko rina pas ka tau puni non intiri di kana ro pare ye pe kare kire ke pakaro kon pain maguri ikeke mangari ki ay mga temani ne maguri yon are kane ero komento finance ero na koira sa kono bangan mi kibera mo yari kanga ko taunari anake aurora me yona sa puntara tiriki apu sa tara tiriki apu was ko ngona
Kanina pa amtar na yon nas kung ako na ben iroro makain tinebo the finance kay sa tina bangi akurine kung na ben nongorai ria pa ninga yan ako na mga dokote mani inaron pa hindi trinix ako na ben natayangan pa ako na ben weko makuriaki kawain apa karapa speak Sati po kan nam sirak taka tinungan de. karapa honorable speaker ya pun kahit awari kita temenita karinya kinti onon raina nana kaya kaya tamaroan to pa pun karaw nono na ben ako ya kaya na bawa tapo eren tiongra sa tayo pa ena wakin ako interi kaya po ada bahasa sabon nongora tahun kon ministry sa ke itakin ni manigay ti temenita nongora pa ninga ya na tawro iterate tate katong manigay ninga ya na irari to yung rami ani ministry pa ninga ya rin ako nan wakay mga karawan kakasan kawain tabuhan. Era pa di kita the honorable speaker era pa di kita minita kalinya kinana kaya. Kurapa sati na hangan ko kaya kanan iti teminita ko rin Ya rapa anon sa tita men na may tabuhan na nakaunganap na kunya yasan nangan di kaungangin na pinanon sa tita men na ramatan. Nakaungayo pa na anakarinya obsintirinix. Andirita kami hausa kurubuki, hausa makurige, irora mangaya, payang ningay, kita yan ano ko yay karon kawaya yon tapueran. Ares na pun katagitin na pas na pun iperin kiberi, kana pun do ko tayo ni misin, yon ta Christmas, ay tauro ito funding are ka nga karuwa ki mente nebo, kick-off na bete makuri. Yari era pa. Raparigi tenano tangrante tirgira kawan tapueran ostime to ni roro makain tisati yo kain tapueran korapa speak kurapa teminita ang kan sa sinang maing no na sira karimin ara sa karimin anang mana tinibu mauwa ena tape kagat men sati ya karinek may tarawati neno honorable primaka takanin aya ngan ko ti sati ya karinek Korapa de speaker gure tabi kau siraki nanto rabe ba ta ngai ta kana kainan wa tan dei kita tenan ire ate de USP kaya kara ko ponte ka nga ale na kuran lota yai aron na yare e kona te minita ta pe na yo ni bubugin de terayo korapa de speaker Kurapa setia na enakak yang silang ganyan irun te minita bukin terire the honorable buat te takayar yang anu ko te minita Korapa the speaker ko rin ay main ni kaka sa dito man na kanya man dito tinin no yapon dito ma kaya na pa Amerika ya tarwa sa di tan maurin te maui nang tapanan maurin kon teo sayo Narawe Yesu Kristo kam na beren mauri. Speaker kahit awat sa di yari ni man na may tarawati na yun na siyak aga kawa kayo o iyo na kaya daw tek. Karukoy tandi ni kechuda si buki attend the USP Tikibes campus punta ka nga yakibo may kukurin tekin na eso butang yung makurin watar kita ka nga ngay na kun metan yung USP BC ndo wan temeroro ari karawang di ano sati taunan on kongoran ko yate te USB Kribes campus bukan sila de speaker ayo the program don't wanna get the wagi don't wanna rain sigiroi ngapunuan to nga giara te may kai Kribes mai no ko yan ko sinano te takanga nga ikai pa irawata ka ko na pai rawata ra putan no te ka ko na deiri ke bogi ara te kai me te sistem me punang ini pay ai ire ke me run karo kuakia ke to ya ana apply awarun kapakan ke to ya reward imin detai pangana ko sad nga diri kuaki pakapai ko te tuta inanon tol te semester parinari ari nanon ko pakapai dukin detai kona te minitan kahit ako te minita kanaro na pa ira tabi kaya sen musarak sa busia te minita kana ako na nora itira na yu kanaro na pa te kokuru ari te to buka te kanga ayu yang ngandare rabutan na mata punta uroi ni bubukin ako yara te
O anto kita tay, ano kuna na ben pundang anak kita reward ke kan wangaya. Tetay yari ay nat te minita. Jabu sih ko minita te ke bukan de sira. Kerabat. Sate, timinita. Korbat speaker arabate pukan disreka yang nanasin dakin na ay kay tabi ko kanon di meroro warte takin na nasin do tiba kira na kya na pe USPPC ay kay tabi ko kanga ay nga kanon na merwa libes campus ay usra kan meroro wakina kita dikiano Jadi, Kalau berarti speaker, kalau balik dibini tan norandan to sa kaskuan kontay na sa mga poderita yon o sa kongay aten diri arta ten dari USB pakai akiyak pato punyan yon kawin to pagi de takang ayo. Kalau berarti speaker penena ba usira ngik. jadi yang kaya kadi timinita. arabate bukan disreka arabate da kay taw no kontin nyong ay kayo yang ipan ng tawat bekar takang kay di USB sa kati ang kay January sa siyon dira kalau kita ni pare pai na pendiri yo pai na au sindiri yo takang nga metera po ya pare rawi sa siwa puja taro ang mana ke teks tebuta pun di kana ke ya sa kati ang kay kayangan ng katamaraki katamaro ay kay non tay kay tapon di ka po na ba ni tutan dira takang mo erap Kuraba minita. Ngaya pun sida maya pun rong nanon di sati ya karinek. Angkan di janon di sira karimina. Naman din wi mangno may ron temen di sati metaboran jono costa ke kokoria. Di sati. Berapa honorable speaker. Ang ito ang nausya ke ang panatin na pimaw nausya ti minita karinya kare tapi napa ya pa kaya ti pero ngai pukin karuan ti tarpun yon na pa wata pueran. Korba speaker. Kuraba sati nam sirak nakakagam sirakan ni ron di minita bukin rong ito man na mamana jono Alexander tiap. Di minita. Kalau pas speaker, saya yo ayasan dinya kita kampana hari nak korkod darpun yon tapueran betirai. Temana ka hari mina pun saya nakin tepuroi meta kampana yo nanti saya yo ay karawan kami tepai ano habis tesak sesuatu yon tepuroi yo kalau sampai Sati. Korba honorable speaker. Ayo pun kaya tahu na konti timinita karinek. May bukin na kaya ka na kun nausrak. Na kun kayo na nawab makuray. Erang man tuwain na nari. Waka inang kura kayo na nokina. Luya kayo na piwa tapo. Tayo inapun ka kuwa timinita karinek. Kayo na nawan titaripun. Yon na piwa tapo. Napun nang kura ngayarin. Napun pubisya timinita karinek. Tirang kaya kuna. Ni peria tori ko na anatani makuri ay ko wa yey uri tak me o te militar may mahina ko te militar may mahina pa para ko rami bobok o ki peran na pa yor non no pusiare kabinian ta yano o bun yey min nar meroro ni me wese betempa are an ko ya sikuti te poroi non painte ano obiste te sakastu ni me wese betempan karo ta yo sta poi e poi sikuna pe yon tera mete pai terang ke konan nora ki dia in kapasian na yo irong teminita karinek man korak diki kan no obiste sa kastu kanaro na payar mo panaw terang kana ako na ni kapasian yo kan bukan disiragi tispi kana kon teminita karinek to ni ngai nakataw-taw pa na saroy te porroy yo I mean, na kami tibay te ano po tagin makulit sa kasto korabate speaker. Minita. Korab era po construction band sa dia kanya ko ako de ano na stack na de ay po si sinanang kay oran winta kami de sandra ro ko sana iron de sa kaso sa band
awan na sti meton ko mi kan sa so nariter arakan tani nga popunion ka we inari wala kon pangkana pun sa sa nak to bororoy meta kampanari ngayon karo ayu akin sa guide siwa ibon rang koro titira mo yon dahil karo di kan ta buwan no tira sa guide apa ako ta titemuan tayo ko punya suwa kita arnya no ara hari ini rak yante akin nitrayo te centa mentra to prigo men sa guide na kulit yakin apa te talon temuan tayo mo katro na akia kanga era inano akit tanin da garwa aya cenda na ke kamarage ay rokode dit lain na ke sa bidana na cenda garwa ni emang ako ki ayo nga bun demo na ray abun ni lagi ini na may emang nang kau yan ang usi ba na kabak na ko sa bay ito ani kini meron tira di karo ko ito ano ko sa ilo to para no iti ay tawer na din sa bay meron tiki kila kan eman na ke yasa ndiyan sa bay yasa ngayari yasa aro sa bay yasa sanak de boro inte yasa de boro meron de ichi ya karo ana kaya kayo de yon de boro yasa ni ko ni gibatan yasa ko lura yasa irak sa trana pati yawakin ako sa bayan ngayon na pundi yung makin ng tati kaya po sa bayan at ton kanano meron kong tuwi kanano yawakin ako sa bayan yawakin ako na bayan ang kanan tatangang kita po sa bayan o na sis na sa bayan inakin ako na po yan no tirin kita po yan kaya kayo as na anya stream ito na kawin kaya harang kantin nga po na ako sa ayo o arang tawra tanong mo ko rin makin ayo karo sa bayan Sati. Kurabarigi Honorable Speaker, irabarigi tisati akarinek. Ibukin na nakaya ka. Ada rapatan na mataw tekan kon dagi kain na nung ira kain tapuaran bukin kain na wante tarpon. Kurabarigi ti manita ako rin nam kaya ka taw baya kaya bukan ti sirak maya pun tapi karigi ti panan. Kaya taw na kon kaya ka na sirak kurabarigi ti Honorable Speaker. Kurabarigi sati. Yay mayroong minute. Aquí me se va, ya kau ngai utan mo bare. Ori da no stage, que kata ya yo para harun kai de ba so ro am kai stage, me sa sa ngai. Aro kono ya kau ngai utan mo ba sa segidaran kai anak kai non ti tira me ko sa tai kor. Berapa minit? Angkat ni sa ya pun bukan silakan meron di tuare di setiap na sirak di sirak. Jangan sila karimina ngan remina nang parang apoy metawa no mayroon de sarita man na karinek may tapto ya niyan honorable tarakap tisati Raba Honorable Speaker sa kandoni banari kamauri kayasan tabakak kriyatan beruro ay maute Honorable Speaker ya kamauri ko makain na mabis ya rito kami uli na ko kain maneper di nga po nga mero ayo ya pun kababa kami uli na ko kain na wab makoro na tamto miya narana mew at sa perin mew kangay tekan di sirak nito ko yon tabi panampan abi mew inora ka na po ko dito tek ayo ay riyan ako ibugin karikirat kayan tiwagin day ni tira na ikakoro Tuan may buwa ko na, kung di mo ito, ang dirikin na kanuwa ka na ko yung komite, muwan din ang diri. Bukin wawa, yapawin, kaya nawa, tesirak, ay naku na ni mga dinanuwag, tamay sa iyo, ang katamero akinik, kurapa ano speak. Kurapa sa tiya ko rin ng stek, o yung nakakakingan, mayroon din minitay bukong terili, the honorable dua tegi tekaira teminita Koraba speaker wayo tau tek ikai tau de sedi iri de men met tuya na sirak ya aga kawak wayo ka kan tau royo botang maguri dinano atu busia kurapa teminita tesati ya korenek pokan nam sirak Raba Honorable Speaker era pa timirita kariria kindaron na nakaka Quran di torobetenar na kawa on ronde sila kayo na robis timirita ayasan meruro kina kito tutana iroya kita beya na buntanya na tanda bakaw na itira di tirire bukan di sila
Kana iya ito ati takadara-dara. Kaya na men na dinanuan na iyo. O tao na kondingay. Kaya nagintawari apo, kanan warang diyay na. Buwan diri kaya apo, kita ay minari. Nirapa, orang Rospio. Kurapa Seti, diminita. Prabati, the speaker. Nawari de sa di na bukan na siya kay kurinda kin na ba. Kita yawa ako. Tao pun ninon diri kayo. Kurapa diminita. Seti. Ay itaw wera pati kaya kan de bukan de siraki. Ako wanday na ba ikano ko ay de nora gin de marara. Na ni bakan de allowance sa iyo na ko yung commit. Di kita ko commit na itam to miang. Yay pa in wo da nga met nuwa. Aburi na ba pa in de awo da nga wo bimewa. Kaya asan na ko minisiya. Kay minisin de bowi. Ay kacho ay peri ni bak. Na abusiya de minita irine kana ko na ko ngai ari kiya na korak. Agata peya ayo. Karukurawan de pakamane naron nay manibiyaki kay kurapa or bospi. Kurapa Seti, diminita. De kurapa. The speaker araba de bukan di siya ka. Aram kapun takantari nga napun diyan nagwera mitra. Papakan ni kay Marori kay sa ta ngayo. Sa busyar ko rin binagi mga kindik takanga at tayo mo ba man makan pa mo na kan di kay sa Nuri ang kanon tayo yan ako kayo na nang papa kayo ang tayo na nung naritang gila mani kayo hirap. Kurapa diminita. Seti. Ay ako ni kahit ako de nakadimilitan na nakakakaungan ano. Day sa medit kahit ako na kaya na korak. Natarang bagurin de Ministry of Education. Day tagi taraisi. Kaya narapa ko rin ito miyang. Day tarapat de takaraparapa. Na kaya committed de. Ito miyang. Di kaya na pa tayo tapira. Tandai ri karo ke ispangayan da boto karo de ri ko wak kora na wak tau te kayo wanda peren kapere ai de boto no ameta utokan de wakin de ake bokan de sirak nai bunde karabara bunde smayan de sirak oro uspi kora Kurapa Seti, diminita. Prabati speaker arabati sadia karinya kami kaberan bukan na siya ka era pa ayo tetea kasta kung ngayon tayo no 3 day pun tapera ni kapel ina yung pora kinakya pora tapera ni kapel hasta katiin ka kaya arangan na kung nakapel na meron na 3 day tapera ni kapel Kurapa diminita. Ang kanya siyang nakonara sila karimina. Ya pun nonon di setia kali ini kena takher. Seti di sila kan karimina, sila kan nomor nabui. Mayroon di menan berarti setia kali ini may tawaran at Honorable Costa ke Korea. Di seti. Berapa Honorable Speaker? Yung kanya takan ausrak yan ang panaapoy. Kan busiya ti minita karinya kaya tapena. Yung kay ano yung tatawta kan norariyain ang wakinan nyo kinipayan ti siwita. Ngayon na pa wata po yan. Kurapa Honorable Speaker. Pero seti. Minitan nakaka di sila kayo kung di minita bugin John Rain Rock at the Honorable Incarnate Minita. Kuat kami wek sa Speaker o yung kaya kandi ka na anak ko kung sila sa team metapueran. Honorable Speaker, titawtea ka rinano na uputag ni Mokuri at Rinix. Apuntin mo to, nikatayan kakaya angan katokan tekanga angayang kay itimeton tutuko. Wakinan yung kinupayan ti siwita may tapueran. Kurapa Speaker. Kurapa Minita. Sati bukan nam sila kita monday. Kurapa Honorable Speaker, irapari kita minita harinin na nakaya ka. Tapos si bukan ti sila kaya warire ke nabubusa ti minita karinya patirat ang iya karikat ti marara yon nangawakwan karawan ti yok ni pay may tapuaran bukin ti tero kaya ti siwita. Kurapari kita ti Speaker irapati minita. Minita. Kalau Speaker tapi una wo que tenua peika anu ba asuka kaunga kia tena sinda bueren pa anakibera ti siwita
ntara yana be pa ya kare ke mane eta mero to wana pon te kai buke ngoa ye te kai buke are te poi are ana kai buke te una me ya wa ya pret are di me to ani ni gra te me ure ina ko ya kain ta pueren te reina me ya wa are kampon na taina pe pon kon to covid-19 ke in te pota ti meta ngayo ya kapuana ko na kai buke to kwai na ko mase eto kingal payo te kai buke ngo are wugota te siwita na ita pueren ngonda kia yang na bus nako ono te wera kamen siwita te kan ba ngira ka pon tipin ya wari giri ki pon te siwita awatara yeri ki pa ya metiro ki peran tipin yera kata una na bango bas na katayen karo ko pon te siwita to na oragin na pon tipin makanya pon se meri mo ben na tara tinasinta pueran Tapi kalau kita nak konjau sini ke ya, apa? Iwara di sini kita konon rak kapuna. Yang ni lepas tuana, itu tuana apa? Ye kiberakin di sini kita. Ma ngaira, kita utiaga. Sakam dan tauroi mangko. Ngata yang kau ngaira bakain tak buat, nampak nama mau kuliah di sini kita yang lepas kerja mana tuan. Hari kai, punsi tak ngaroi, punsi tak kai. Akan apa ni kita kai buka itu mah. Nanti orang lain nak kawai. Ay yagi songa te seti ya karniak pa ya pon nakona pakain ti siwitan ti taya wa ko tawai kan mo tapi wa ay kono ni ro mangai makani iri ki meru na kono nora taran sakay mangai ro mangai kora pa speak Sadi kora ba dikite honorable speaker era ba dikite seti ya karniak nana kaya erang iskiroi ibukinte kaya kakin rasiraki mari ko kai nanon tapu aran ko wa toy kai ka aresan ranarin manilite temenite akarinya kin jaunon raina au kantani nga bayarare tanna pun buse te tawte ka akarinya kaya ya tawte kan te tai ori ko no minite akarinya men jaunon raina kana era tai akas ko na yamon katabi-tabi ayayam ibukin mga wakin entera te siwita isa tayo pupuntuwa na kay naman tapueran natapon niya kanga tapi wana ba irik me akiroy karuan na yung makurin kwanti siwitan tayo kay bukin te kasi naman yari ka na pati paranoia kain tapueran no isari tekin nariki maririkin na petira pun ti siwita erang maririkin na kuya kain tapueran merapan na nakametata te minute akarinek pa ibubuk ano kunti yung rari kay nakuya kain tapueran no kantanin pa mga kaungay na no yan kunti siwit kantayan natay antay kay mayroon naroon na rin tekin na timinita ano tawray mga wak an kura ti ano ibubuk ibukin pun na yakari kisayens ay napawa tapueran kumasin na pari kiti honorable speaker kura pari kiti timinita akarinek Kamu jangan bilang mic kat jadi. Kami tiap tahun pas kerabat jadi. Tangan di sana kondi. Minta angkai kat minta korinnya. Kita seti minta buaran teman. Ada berkau apa sekunti tiba tanah penira orang merah. Teri nari tu tuare. Seti teman nari karinya kena mata ngayon dapat di terang di suwitayu. Senakau ngapa? Esen kau pasar kita kabinet. Parangkai kangai pun wa rongo di suwita. Pare engkai jono lain secara ruaya. Yon tonon kibes. Tapon menon paint the fisheries. Masa sen kau ngai da ministry saya kau the fisheries at Linux. Basina mauri tu kita engkai. Kau sina kau tiang eta merong engkai. Ibu kinoran dapat meron di suwita. Papunti ang atungan na beroi. Nang bukan nak ada kemana? Meuroi te kiribes yon kiribes nga puta ya rekona grom asuma kuria mati fisheries asnaka awara sa grupo na muriona asupon invite na sibidin kami tan sati kana women meta bueran tina kona bete meruro na wobs nderinix ani kota ki mawara payangon no sino kro yara tamai ana bugi ro tina sinta bueran o tina sne pen christmas ka pundi kina bete siwit yon christmas Ogim na kogi tauro yau taipor wab sa urubuki. Dina tani ro kogi. Yang unwa kon sangai ada plan.
ai ka into no menu ko ibu ni ra o ponte siwita atra na yang kata merwa bon bugi nam rongo esando ko de ta ko pa itemen na me saina ai pun sen pun chata na bana wani ki bana ko ta bueran Syrian te ta yare ai kero ko anora de siwita ita bueran te ka beni na equality te ka beni na equality de siwita ita bueran ai nora buburan monte bubura ke ena me urire e te tane be te una pa e kona nana wabi tenubui to kontin to wo na makaina a to kontin na ndak ko wan yo ngane e kona ngai supply ta bueran singai makanya ta uroi te ka upa yo nana ya wabi na kontin bui te to kontin na ndak ngato wo na makaina atarangan ne ka bayan tena sta bueran na kuntai kana ro ke pa e pandang tangira di siwita sinan kai pandang bongana ai begitu mai ora ga jamara ya snack beri mangge taira roma te tau te ka yo na beri nan te KV20 keep us vision for what we did kibari apa ana pun makin na roi kain ta bueran roi pa pun to pa ki roi irun te tau te kayo akane me ro na beti siwita ana na makin na pa ana ka pa ya ka ki merin to wari kara te kari kira ke to na te siwita ana na makin to pan ki bes party kora pa speak ai to ki Sati, Praba, Honorable Speaker, agi bukan na usirak, na yun tapi kali kita panan kahit tahu na konti, ada menit kali ni ako te, taman kita tahu kay bukin orang kakabakin unika kinti si wita. Saya jadi itu chance nang kunan mo akitera tiyo kini pa ibukin ti siyo kita kura bari kita honorable speaker bari kita minita kanina kaya pinin na basir ta bukan na usiraki kura bari kau pasal kau komentar na Mike. Ang kaya pun iti bukan na sirak di setiap karena ki menamai tabor ni mayroom di minita. Tanah orang nak kena sirak karimin akan ni enam panap metenu. Ini pun tapi kakiron di sati zaman yang karena ki metap tu emnya jangan lupa terkapu tafinga. Di sati. Ang sirak naroon maniyakin ay ka doon di military tabi na o takarigira ke kuri kanuan di challenge mo about house phase 3 ari kataw maniyak na bay bugin diri kayo o tanga wa bugi mewa takarigira ke kainis makadiyak indi kayante na bugin warakon tamerwa makon pa inday tak diki titarapon kurapa speak ako rin Kenapa seti anak kakak silakan iron diminta ibukin na norong itu men nama mana ada honorable Alexander Tiap diminta. Prowas biga kurin jakin dapa ewakin kai te karikira ke amone yak de sira kayo tayen tawa sakena katiagi yon te karikira kayo asang kai di penin roko na makro ake apakah yon yan makron te karikira ke ayo nor na peyang karaki adenana teptu yang aonoto nitaye yo ay ewagi mokri yang ay puak no ay puak nabe nakoyak takataw taw pa na puponga makron te karikira ke yo suun mo wat nga wo bimen daw kalau sedai Seti, Dapat speaker kanina kaya daw di military na nakaya ka ay na balik pa ngayon ni Arko ay pa ina tabewan ya pa ina kanina kayo ni asan na anok karon dari maniyak bukan de sirak tiraroy na itagin ta kampana de nakaro ta kanina ke o ta council yai tetabe yang atau tarang kay pa ina kanina kayo ayan kay bis kita dinan post luwai na kaya awa de beto an sekundaya yo antipi kay tapon to wabu itirige korapa para speak minta.
Kuro speaker sinakawag nora ang ito ay tamar direct nation dahil may ako at nakanta nga pa titirate na ibubuog na ba titirate ara council sa dahil yung nagmakor sa busya kan tapon mo ko patirangki tayo takanga tayo pundige at tayo kita kampanali na karo ayo rin karukwat usending sa dahil rakanta nga po nung waran kan usending sa dahil may ako sinagtarayo sa dahil sinakiyak na sa dahil makanurayo sa dahil yung rita na iyo rakanta nga ba ano po ni Penin sinakunan tumayo sa dahil may inakita naman dito kami sa dahil nagtiyakin na inawakan na karikira kayo sinatarating kanaro na po tayo tayo karikin din tayo kiyasin kira-kilo na sila nga po nurayo ron sa dahil na sa tauruay naroon na nagtiyakin na inatauruay ka orang dito kami ang naroon sa nungaran tinigay sinira inakulang sa dahil may minan iwakin na ba sa kunan naroon nagtiyakin na inawakan may miyang sa dahil ngurag nakuligik sa dahil Rabat minit sa tiya karinek bukan nam sila tawon dai. Raba, speaker karinek ako skay tawo de minute naroon na rin maniwi at ori kita open si de diritak de meditera naroon diritak ya medita council at ora pa dari pepay de na kainis medit karigira kayo. Ko wonde gere gere medit open de diritak de karigira medit council ina iya taben de council kanga itime to de tabe ya tira enga ni de council de wagin de karigira kayo. De tira taben de council ori kita wagin de karigira ke ina katia kia ina andai karam maguria ya karun takari kira narun nan atau narun dari mana dia kita narun takana mana dia kita orang bos speaker Minute. Proses dahil ako di arun kangas temi takante istemay ikaro ko to consultation kita sa dahil dara sa orang rayo sa dahil medbuta kini mo ko sa dahil iya po nongrakan buran mo rin sa dahil na utaw sa dahil kanawain takari kira kita asna consulted the council sa dahil ngayon pusin ako yung kanya okay tingnan naroon tayo dapat sinama ko rin tawon mo ko rin sa dahil na utaw yun ngayon ko ang council uri pa rin ko pagkinta po ko ngayon sinapon pusi ari ito ako konti titira Rapatar ita council pun rapatar yon rap mo sa dahil sinapon improve ayo sa dahil may upo na mo ko ya ilang pa sa yo sa mi dito yang sa dahil sa nori ari ya kati ka kayo na sa dahil roy sa kati no rayo na kain dito mo ko ari ya buswar ko na kay sa dahil sa kayo ko na sa karo roy to bata ka nga sa dahil Rabat minit. Setting. ako de ay taw naroon de kaya ka de minute ako kay narogin de pay naita kaya ko roy darama ko banda kay naroy ay may anda de kay naroon ari kintaragin de gira ke yo narama ko royo i kaurinan yo nora ke opon digi business ya amon nan naging mewre opon de boto nomba de parin sikay daw ane nang wag de to bagin de takanga narita de tapos mo ko rin tapos rin de kampana ani asan nani makinak apo si ronagin de sirak naroon na rin maniwaya ka iya de makoron de karigirak ayon chun tiraro ay makoron de karigirak ani maniwaya kin naragaya ka de minita ay natapanin makurianan chun wo tanga wo menmew irap speak Keraba jadi minute. Proses dahil ano ni Jackie na takari kayo nga po si katiyak na rancaw sa dahil okay ari na katiyak na ano ko naman katiyak kana ano ko nan karada ano ko rin kita dito men na tirida kay tanaro tarapon yon na po ko kay sa dahil ayari karuto ba no restek na sen wag may miyang kay sa dahil ang wa ina ko rin may ang ko tugin sun ay nasa ana ben sa kay sa dahil ako na ubusi ba na no na ko ya kana mo sa dahil tumuta kin mo ko ri ayo ngaya akademik na infrastructure kana kartiya na po ko kay sa dahil ilang kakawag dira pa tayo ngayon ina karote tumete na karoy pain ka ben orang bubu ka aron saan pain mo ko ri paya kana ro bet sigo sa kana ro ngano po sa dahil ngayon sinaran busi di bubu ka sa dahil rigi ang kay bun kayo naraputo na sa dahil yay tanis ba ka ben sinabusi di bubu ka sa dahil pangkana sinuri day ka sa dahil to ay day ka amir na sa dahil sinay bubu ngkon to pay di aron na pay daw tiyak ay aro ko yung napang ko sa dahil. Ano ka ngayon na kayo nauputan ng mga yes, sinatibaran consult, iti-iti-iti, mo ko sinaro ko yung sa dahil. Kaya ko, naroon na
Dekat dia ya suno kawag na dia yang itu ye deka akarun karayakin nak kuberak ke awa deka yang bobo ka sedai kaya sila ni kaya kinayo kain to tamu mapuri kami kain no nabe arap mo ko kabe mara kaus sila laki swain kabe ke kain no tubo na nabe sila ni pilek ni kay sedai yang bobo ka pa ka sedai kasi kaya daw dia kan karoy sila bobo sini bobo ka na sedai Berapa minit? Apa ni benede? Bukan disirakan, sana ko na sila karimina. Sila karimina, naman ang tinimeruaw. Ang di ba kayo meron din na sa tiyak na parin? Honorable Costa, Korea. Sa tiyak ko rin yan. Ako ba na ba, Honorable Speaker? Kangin gantakan na usrak, ang panatin ko yung marwayo. Tungan na yakang ang ate ang tiriri yon na pagwatapueran, punululuakin pa kaya, ti truck. Di kakain titirari miyang tiritag mapitanya. Ikan busiya ti military ni, yung kaya na mapayari sa tauteka. Paginoran diyan mga karikyan doon yan min, pa kaya ate ang tiriri yon, ako makuratapueran, kuraba, Honorable Speaker. Kurapa, sati. Ti, yang kaya am sirak, yung ti minute tiriri, sa honorable watig train. Ti minute. Berapa speaker? Ikaita wa disati yani de men mai tapuera na siraki. Ada pun sana kan tabe kadin tau sinte ne be bo tanga ko bi mawa. Diga yo ke montri ge ai. Ayo na kaya tau tek. Norne attack yo. Aya sande ke ba ya tentri ring. Yon tapuera tawan truck. Kainis makanon na musna tau tek. Ibigin karken pon mamana ngai. Ki ya tentri ring. Kaya tangire karken ne mi pa ya tentri ring ya bo. Ya tau royo tu pun makuri. Dia no tu busi ya. Kurap. Sati. Ako kumasin na pa Honorable Speaker. Ada bari kiti ti manita kariniak ante ti education bukin na kaya kante sirak. Akon kay nano ya ta intriri yon tapueran. Pan ena pun tayo pun natay ti manita kariniak pa abe wa tapueran no wo waitiran. Titirari miyang o titirari mayek o titira ko ay meron na nangyayar ka ngayon pun tayo na ko ay kita o ito wana si truck ibukin abe o tapueran ibukin awura kinaya ke karko ay ate ang tiriri na nayatapon diri deki tichisi sari kakaya aten arimyang kaysa kita puring screw pati aririan na ang katoy nga pong korak ang katoy pakantayo ang nariyay mana naman may ngayon kaya tapon diri yayo yari ipon kay nanoki ti truck ibukin titirayo ay ibukin titirari ti mayak kay nanoki na betuwan ti truck ibukin mga ka anaki kay nari mayak man kawaki tapunan karkwak pero ti tapori ti yay ti chisis ngayari irabati ti minitan na kaya ka kawai yay tuwan ti truck may apon na kitaw and ti tayo na usiya ti minitan bukan na usirak ako na nora di ay na ako na montay bukan titirayo kay ipon nora kakawakin kariken tira te truck ibukin karukaya te ay nayariri ko basin dapat speak. Kurapa, sati. Ang kanya kanakon ti military kakataya ti sirak. Berapa speaker araba te jadi akan ni mai tapueran bukan na siraka yang ko te tapun tati kan tahu yu pun coba side te yang lagi ben sing ben nang tera yang war wo tren tapueran na erap sa kakuan ki berayo pa ya bayangan wa ko buat di tartuan kan biya ya kawan pa kana ko nando ko tripo si bukin dar tuan taka Asumendo no ngati bos putayo wo kita ya tangara kan tadi ngaya pun memang udah betakari pa sekretary ya bro pun asumendo ko dari bos ta no ndarap serap Kurapa minute. Ti sati. Aba Honorable Speaker ada bari kiti tisati na kaya karang yang tandoy na konti umraya kay na paweta pueran pa ko wa ani mena kita buaran na ibon nora te truck ayo e working kay anang katayin karoya mechanic ya mga mew
mga irawat week ya mga work kangay tiya kaya pun ng problematic may era pari kiti temini tiya karinya kinda nana kaya rang sigiroy agad ka pa na busa kaya na kunan tahu siya te payay ignanon tahu tiya kari kaya mga titra ang kain nanon na te apa wata waran digi bugi yata intriri paman may ngaroyon ndokoroy niya tapon dede kora bari ki honor post speaker kora bari ki tisati te minute ako rin yakong question Koraba, Sadi, minute. Tayo pun yapo ti roin ti sirakan sang mga iyak ang kanya sira karimi nampa na ay apuimaw ayo rin na ano tayo kakilun ti sa treatment na may tapto niya pun ang sira ka na ba na may may the honorable tarakam to film ti Sadi. Raba, speaker ko rin yak. O yo, di tayo kan disirak. Di metua, nsuay makuri misin no ni kadetari ka, na kontemem, ni kawai ka aywa, pangaywa, tinatorwa. Buni kay narogin tiran ni amem, o ni tagu mi onobis de prestage sa bismayak, kadeki andiki kakawawa, misin no ni tiran, tinanon de kabuane, bukini kawa, ay kay. Disirak, ipana di metua kadini yakin na kakoron naron de bororoyay, rapa. Speak. Koraba, Sati, ang kanya nakakakam sila kayo, Your His Excellency the President, Tanis Mamo, the President. Speaker, ako din ay kukurin ko ang wati sa ti man na may taptuwe miyang. Bayay kakatuwa na misin no niya tiran sinanun sa kapuan ay yasan kanimak. Yon kawai ka aywa pangay yo tunaturwa. Inanun may uwa tanga uwa bimatinwa. Yay taraki na ay akitaw tuwa na timisin kinas makuroy kay. Ansan mga kanimak. Tsaka uwa bukin kami yakin ay bukin karawakin patayid. Ni bubu ka kay na mayroon tatawtakan yung siran na kuya council. Arap. Koraba, President, Sati, bukan ng sila kita mandi. Raba, speaker karinek, ya kay tawo di prestage sa karinek na nakaka. Naging karaunan, naging tubahan di takangang. Yari tara di takarabara pa na kuya kay na Robis. Agasan, mandano at kay na no, daron na timeto. Agstimeto ang derita kibukin. Bukan di sirak. Kay tara di tumawto kada kayog-yog. Na naukawa ay ka tinuay kay kaya kay rodak kay bundi as makor inayay king kan ne machine ka buwan ke distillation machines ka da nga mga rokoya ilarikin dai kasan nim ni kaway kay korabas The President. Hello, kaparato. Berarti era pa bukan sirag at kanta ni nga nang diyan siya niya muwa. Kana atwa niya kakawuwa. Pati naroon na ako kaya kan diyan muantay na kanima kakawuwa. Nakarawang kan na kami tipay New Zealand. Tawta kan New Zealand na diyan at ibubuk pa naiyay di kaya nako nanim ke tigi ni kaiteray si kanganga ay kakadina na puniyay tibay dari suk may na dia ano apon sandi kimisin nas makuray kay mayay ko at kangangan tanan pa sa kayaki tanindok na aning kay tin ti kakan ti bokan ti sirak buwa mo kana anadiya nim kanaswa nim buwa ana na kanima kakauwa yan na po kan usiran sa tawta kan usiran akanasan nim buwa ang kwa yan ng kanya tukin sipangan ti asmakuray kay enamang karawan na kami tipay tawta kan usiran kana itawan ke enamang adisat enangadi kan ubuk mau kanta ni ay bubuka o kakanit tis Koraba, The President. Sati. Raba, speaker karinek ako ay daw di prestige daron na kaya kande bukan dia sirak ako si sinora de dera de kawakin dari maneweya de kataragin de kami tabay
kana na nora ki ai na pa na kona de ki to wana ke pon wo wari ki dari ki na kana na sandim sila nangin arab smaya kami tabay naron na rin manibek ti ako ye manibek de misin na kaya bubura di kitiran desalination desal plants naron na rin manibek di berestage kana na kona na nga itira di berestage kana na inak to nakapun di dai to wana di sinak to wana tira roy kan di ateringa kito di ana maburia kiri kya ngani meu ani bobo ki bugin de temam tau de speak rap De berestage. Era wate bukan na silag ti study akademiak mit temen na may taptuwe na nga te kanga nga na may mai na pa meti supply janan pa cha ke aki penundok ang kai SCT meto ni muyak na re kanana puni ta kanga che namang konan mga kongo kiti to te SCT nei tag meti kan ta kawai tera mga te pai de bu ibukin bokay ente de misin na misin dan na may mai o kanta ni ngai bubukan harap Kora pa di berestage. Te sati. go araba de ro speak ay nagin narap ko to boni na bete tira dari kin misin na kana dira ni kabuan ya ye na bete to bende ti meto de tara bukin de kororawan makurin misin na kitan ya yonia ti tari kana kon de tira na kya bura ti sia naron dari mana bete berestage so ye dapat akanasan ndige makakoroan naron de takalikirak dia pun saya berwakil anda makoro de temto miang sa sinawa au kawai ka denwai kai me apun tapanin diki karwakin de distillation misi so ya kan de kai daw na ko rapata ai kai riki de fat engineers without borders na may nusiran roko partners naron de giuka de toporoi green living o the ministry of health naron de ya bekudat ko koron naron de karigira kaya kakawak kaya bunga na bukin de kay narora atiran na mem yang na bete dari bos dari nora kite kir kakin tawa makora to miang en kapungan akin de misin ika ran de kai ay kir kakin de nora kite kolai de ke meteran de moi ke yaran de moi utu ke asanda di beton kapungan kai de karike de mai men misin kai ko ayos na koroin karikira kayo ana rein po takak na rein de daw deka abun men rein ay tere kira ta de boka to abun dara community era baro de sika sa karabara bari ka wagi bukan de sika Berestage. Tiraina pa na kung na nakaitaw sa ti tatabjuwe miyang akadinek iwanis na rin nalisan kawaran ako kang ti arawat-arapatay ka ni bubuk mali punto karamona kung ti tawte ka New Zealand ke anday tagmati Engineers Without Borders anawabis ti tawte ka kere-kere kimakangat tiran ti misi obviously the Maori. Anya sinakati meto ibubuki kanga nikaitera itanan to tena netok kakantena netok ke ibubuki nikaitera ikanga ika adio na intaran na rite long term the medium na kon long term punan ja karikira kene punji meto tauta kan wakin onero na rita ku ye yan misin dan ibuki nikawari kan akana chenua ma ane ayuwa bangai asana torua sa sinati meto ni makuri mate te supply area yasan kadike misin na atwa intapanin paina na kanana puni itakanga sa mga okira te tapon sa te akadinek ande takmete takamsira ibukin ko ang wakia kawai kanana mga hipitakin te babaide digi bukin taran digi ayamsin na natiman tao ngani ke pokan te sira ke te pokan te kai tau na bana kon te ana panan te sati ya kadine kita bana me tap juga na ara Kora pa di berestage. Ang kaya pun koruti pokan di sira. Sana kung ano kon nara sira karimina. Sira kan rimina en nampana ono api ma ono. Ena pun te pakai grunte sari de man me akarina me beso and the honorable Dr. Sintian. Tesati. The Honorable Speaker, I might the sector, seven days and banana camel na coim on the president, women,
minita tante yo itan ngorani kapena kamda pena mo meuri Mauri, wayo ngan te te kan no sira ki te honorable speaker e ko wa ke ba ye na karikira ki te tau te ka e bukin donian teran mentari i peso a ko ko na ya naus na busia te minita te pena pe ko na nanga ana kamea tata e bukin santa karikira ke yo a ro kon teran ntapo yo ni peso a ke swai ro ko ye taron John wari ya gun St John naus te pewa e ta ko ora pasifika nakakak de amsirak de sati iron de minute bukin Biden karikira ke kadi metuan kolokra ante honorable tike waters de minute Proper speaker, yung kanya ukaya kan kung nasirak di sati ya kanina kita may peso. Honorable speaker, yung ukaya kan kung nasirak di sati may peso ibukin karukwantiran na kung daw si Meka yung tarawati na yun may peso. Ikandre ngak pa na waki na napenin tiri kaya na ko wote nga wo belbel. Korapa speaker. amon sirak bukan nam sirak de sati te kora pa honorable speaker i kai tawa te minute na kaya ka o yung ane te bukan te sisiraki na busia te minute ari asa na banana o kai tawa na kaya ka ari asa na na bubusia na kapara-para ibukin arun karukuan teran na iyo teran ta karikira kaya iyo yan mo yung kaya swain ro ko yan kora de minute Speaker ya may peso. Ako kasi sekarang utek kan doon tati te pagyer gi ya kan peso men doon dari ukaya kan may man na sik sa titi man may tinena no. Yang kaya karikira kar te ansarana pa te South Tara Water Supply Project. Ada yo karawon ti na Noria ane sang kan te misin dari peso ada yun katari yun kati yan atiran tari kan konti karikira patiran em esa area kan sen wa ke yo may peso. Mas kalau tiap apa mga yiti tapi ya kunya kaya kangai pointiran na tuoi kunang kain dan ada yang jari kita roy no kon spakina kaya minang kayo esan kita na temanakan mas kalau tiap kay bukin nanya jari mo kunya kain mga kakayangan na kurak ang yepe angko kanar no pero kuan no rin tiakin na ang mga yengan na karikira kada tungan na ti kangai aswas spaki ta karikira kayo no tinunga ti faces ti mo na kangai karon mo tinan machine na kay ano tungan na ni peso tungan na ni nebe ani makansi ate ka uang kan mga karukuan tinani pa ipo na kon tinani mo yang anak ayun na pa kanon ti project kaya na karukuak ate ka tinuang kanya pati ang idikir kaya mga karikem bigiti tinan ti power grid bukin ti solar ti PV bukin kakurakuran na ay ang na pun kunan meu ay kain pun nuin na pawa na pandaron dari sa tayo patungan may pokon na ng kurakuran na kasiskin ako na pawa ti PUP yan ti tayo yan ako wata nawakin na rin nalitiakin ng tiri kaya po karukuan ano pa rin dokon tinaan mo yung kapan ano na ikot takin pa mo yung agitiakin di sati ada yakun di St. John tapur kita pa wayo ni peso ni ko takin matin na ayoko naman di project na rin nalitiakin na rin phase 2 men na nakarikita kita di South Tarawa Water Supply Project kurapa di speak kurapa minute yeri po kan nam sirak de sati ya karnek may peso ora pa de honorable speaker ko wa kai taw rin nakon de minute na nakapara-para erang metata ibugin karukuan te karikira kayo yan mo nga ati kawan bukan nga de sira kite honorable speaker kaysa tayo ba tiran puntuan may bukon te takaina no ito na mo ante te tabutan no ameta yon peso tarawatay na no naron na manibek na nabusiya te minita ngana yegi ka nakataratara ana tapon maguri ibugin na ngari kita pewa ibugin karikian tiran idarikin dari asan manebeya kurap minita kurapa di speaker ada pergi di sati ako tanti tayo mo ayo imay na rin na ako nando ko tinan pay pundan ti BUP kapo naron na rin kanon ti project kaya tas mo mo ni bubo hindi tayo yun na konti naron na skakaro yan kayo karukuan tinan dinan to tinan puntilain na willing kay kita karukuan to tinan nako yung mga ngakita hindi naron na tinan service hindi nikirakin tinan naron na kay yung tinan service provider sa kana awaki kita tinan na di bubo kay skunan wag mo kay
di biupi mai nare karokon te project kare pumura nare nare jakin nare te kantane nga ana pun penen to kondau sin kapel ke nare kaya si epen kay yonte tera te tenta process yonte te network yonte karokon te ana pai pun menga no nare kantane nga pana sa kan nare kon diri ke apu ya kono pele kick off te kanon te project kare bukin karokon te dan menga no mante yai sina pun cukup ma kangati na capacity ke korokoro te kan kategori na kon ta men makulin spangan o na kagame no ko ibukia te botan nameta kura ba de honorable speaker Kurapa sati angkai sebentar arta yang ya pote ya ki tau tai de sira karimin ang kamasrawati teo singkai paginda katawanu asa nga tira ke teo buwa de pakantay ayo asa masrawa mo